Ner mala kenyam kana dialo konti lianka roine gwasme kanwa TV channel ene biya kamal enda manduni chang kosnyak nong ye rajamani en walle chang bangon ka pay bakel ron kina dangra widi jan dangra widi dich gor jen ode yerun palpin kaleng roanchin balinga jan gwasme aman yam bana latta bana roache ke kwi kordana togre which ka buribiey ka nasser eno ka kora bana kula ka letter micha gor ki warga ganen koname gor kume South Sudan ke kwi warap ken unity state lama yom gor jeno banate dialti di kana gor gwata me bana ke men nyok mugi kon ka kel ko dobran cha gor ke je warga me very important gor liang kana ram mo no no dertin kon tok der ka ngaj no ken yam gwasa me kan konun yam men bana nyok ke mede kon liang bana ngaje gwan wona ne ka do me cha gor gwata me chikondi ala ngaje no ko korun wanga dan ke ta bongwane no chikorcha to ka jigmir chala ro de ne SSPDF ti shanangan winemi shaga nan ka jigmir sho ka jigmir lakan patro lakan alat lakan wiya wen tongami no lakan netin kontela jason bor lakan ga wiya kak gor kano dongde kan yin ke watel na bada wi ka jigmir bada wala che to ko ne na shirgama lakan alan won chaka jak de ni choko wel chaka jagre wi janda na mala way nuara ka jengmir ko kente ka buribiey ka te ka nasr nya jaga jengmir ni wachi gorum ke jechen boran wineme chala do ne rishub ko ngwan according to mandana sha report lada mone so de ne dangwan ka jechen bor wan shukorum kene de konte la jeni ning SSPDF to shop ka well no ka ning ka de indin konte la de ne SSPDF jel ka medi dite long ka jawran shalat ka jam en wana mo shala do shukoromo chu to kam dien no she wona ko dong ba ne shub ko ngwan ba mu ka bot ka SSPDF kane de toni wam cha mu ka bot cha jo cha ko ling aneten content ka buribiey ke gwa te ka tene ka de ne SSPDF wa shi ko shu ka meti dite long an winami mi shi ga wo shi kan jejen bori kan jega no shinare en wo gwa da nan shi korum je tokten alo cha de indron wa cha meken shi ngwan cha ganang en gwazmo wa ka kwikoran chitok wa shilodin je jadalong man chiga ban chiga de indang wani kan ga jek pin ka jawran shalat ke je no wa chu kan yo kep ko chu rin churit wa jel kan ka don man yelong ka benyen ka dobran jel ka je ka jene ka jek mir ko lo buribiey ka jel ka wana long jo me shalat ka jen tiane na me ka gwasan paiwa chala de wona na che kormudi te nyok mutu ko roda ka jen buribiey wa gwada danen role buing ka buribiey ko te buribiey dung role buing ke buribiey dung South Sudan wa gwadanan to buing tikitin ke dung role buing wa chiken bogo long ka de long wa jen kordanan to ko no lo bokene dor buing jo me shalat mu gorno de nyaga yekel tele have full detail ke full information me de larno cha to ko ne cha tenana ban ma ngaje long chi kormo cha to ko cha de dit cha ka do ku jidanan te role buingten ka ngaje na gwano ne te konte chi pot kanasir ti je pot buribiey e manage mir ke ne dal ten winami chi ga wot ku yer ka buribiey jen gwadan chi nawten an gwad mo jen gwadan wa kwala de ka dei mutaga tikitin ti dong tikitin anaran so na me jen dan lat ke kuma kirmi yadit kana jang ka kel jo me muguro de yena lenka ta dan cha non ke je mugu kono ko warga me okay warga me ni no gore South Sudan People Defense Forces SSPDF okay jen gor mo ben nyaka yekel gwado me ne okay warga me mugu kono me warga mi chikana goro gwa muguro ano dere jeling okay de jeling chikana tanbo me ne yes chirum gor kene wala ke chambon on ka pay bakalon kin dangro dich lo very clear long ka do brana chanen ke ja ka jen warga me men tikalat gwasa menena kenena ken warga me we ken dialdan content ka warab state ken mayom county of unity state ala god dangro ti chikme chikela no temishal ke emergency of state mo ke state of emergency waguru jeno ne dialten winimi ba meken la mengwan ba kep kan dial no ade ko lara yes of course gwano de me de ka kep but take a talk ten and gwado men go de me de ka kep menyam ala when me stable to malteten there's peace you know de me de ka lel de ka kep but when me tere rol ka to korti gatin am point SSPD point ken de konen kun wer ko ken lanak na be je lon ko de kan me de kan kep me when me taka mal why not de ka me de kan ka de kan ga yikep no matter problem and we kelio mu go je no bi mal be ben be mal be peace be bere we mo la ne de content ka me la ga kap ke and this should be done accordingly ki do badana go je no de lat ke right now pin telejamu telejamal ci ma ngay kone
so chicken lat gwasme ne ka joran chicken lat gwasme eno ne ala state of emergency chagmu ka pedang bakel to be tin de nyire wi ka warap kana unit state ajen joran chalat ala mayom county meno ko wi gwasme mgi kon mene te ka jom chalada ken alo kap kan ni content la ngwene nuari ngwene jane ngajen wo bi ngwene jane bu ka comply ko ne ken ne kon le disarmament na mene akol ko ba jeni dial ba me ken ba ka ke bala ne tin kon la juj ba me ken ba ka ke agenda na tiketin ta agenda le road no aka jom chalat gwasame chawe en ram te ka mai ko warap state ken mayam county ka unit state awaken chaka kam jokel karwade chaka kam period of 1 week ko voluntarily beken ka kam deina no akane ena majmu tike civilian re wichin winami no jinde wala chi jinde wa majuma baji kam SSPDF jokel karwade joga me karwade jen joga dana cha tubu no chi SSPDF chigan lad chaye kam jokel ne record la ngwene nuore ke ngwene jane no ban ngeje ka tok de korme barodo wodal ne ka unit state ne ka mayom an ngai kondi almadana betuog so kenyam oju kanano tuba mai lora ba ngona mai kama ke SSPDF batam me shi tam de me de tubo je ko korteketen point den kum point cha cha ngana je na kana na chang na mekel anyok maraw de me kan nyok gwar gwata me kenena kana mu chang ma wo to kan 1 week cha kamna cha na kam jokel ala that period 1 week mu wo to jani na ke ken na ka jan war game ken be SSPDF biken mej biken ga kep ko bom no jen do branch ken lat ken ba mej ba kep ko bom ki bde keliu bikenu re wini gonda kon tinti ne kon la ngane tigatin ngane nuare ken ngane jana chiken mo ikene tu ajene ka tok 1 period of 1 week period mo ke jokel mo bu gorge jeno ba mej ba ka tu boni lor mo ran ken lo chama che jetup bu de ba chure we ka bane to ba ka kep ko bom cha jo mo cha jalat en riga me ke jo me we ka ji warap ken ji mayom kanti ka jo ran chalat but right now jo yeno target ke lo ka ngane ka nuore agenda na le rode so jo mo shit ken me gor jeno de je nyaka ye kel ko do bran chikan war game chikan gor ka je chikre menen yena mo gwazo mane so ani gor jeno be nyaka ne ko ken eno shukume kirme yadi chela ro she ne dial kon tin ka mech nuore mane jang ka warab state kana mayom ala do nuore gor keno de ken meje to de ken ka kep kenya mo de ken me de ken gato balor mi je ken gato bidini dial biga mej bu ken o kep dore bana me kor lar reality na me chi me bu mal bino ala na me dizam la jalat ka gwaza danen mente mal teten ban me tele option so jo me mugorno de nywa ya kel jo den gwaz men gore de nywa ya jo mishalat no take ne de Tanzania te jolat ke chicken message ngwani ngen gatup no ko kwi kuma Uganda kana kuma South Sudan jo me gore liank yene de ala kontin liank rawani gwasme ka jo me jalat gwasme wa doctor ma char gor ke jeno jen baje wire wich ke juba ka baje nan ka Uganda jen gwaz dan baje yentin a chaje bunyo ko mulo nke jem jo me shalare tamen go borode lat doctor ma char an baje wichre wich ke juba ka baje nan ka Uganda wa misha coordinated akirma yadi kene Museveni engo ba gat machar dakting machar baje dil woch ka baje o yene ka Uganda gu yene dina mene milaro da me gu yene o bagwa ba magwa bu woj batakamal ki woj banyon ngai kona gwango ramadan de mal de la teme dakting machar klip kon diale o baje lun ke kanin tete baname wa eller mishalat ke pin ke lik information mishalat ke pin lo sha nga jene dial kulo gorji Tanzania so namo gorjen odi yana lingno Dr. Machar wajan bajo yere wiki Uganda bukum Uganda bikan Dr. Machar bikan wire wiki juba bajo yen dorin ngai kona gwano nena kum kirma yadit ajen enak nuare naga ke gan shimni ka mai dial ngai kon manan le re duaran kan naga naga shon nga ka sho Dr. Machar michi gwantar michi ko be jiku yen win mu do dien cirke mangai kon no che kan de ni dial cikan ga nangre wicha ka juba jen ku yen no state of emergency atub ko warab kan unit state
kaman pai kan larte no ram we kan ti ma de chi tup ajeno baji mo kerek na me Thok bi kuma Uganda ba ka lok ka match ka ba lok ka ren yale ko bi ken ne to bi ken ka mak chir melet ken na won na mo ne agenda na gode nyo yakel Dr. Yang Machar ka jo chalat dat ke jen o jen de jen nan ka Uganda mi mo ci kum South Sudan ci bete ka mal ka kor gwasen be ajen jo dana gode nyo yakel an bi ataka mal ban nyo jëm rodien bye bye